米德论的罗米阿米阿祈祷每一天。米格里古高瓦斯的拉嘎迪达，上主引领我们。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布的苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹什么奥利玛阿兹邦。Dulu puluh siwa atusir suarsa. Urumi ahli jelaken no tabang ku tuem ami palilung tu finauran ningla. Ulatayai urikat no namar ku sabatangar ningla i jangraan. Saan 上帝用云彩掩护他的子民，夜间用火照亮他们。诗篇105篇39节。Sarikakao o pakai ni ai itu atau namar ko pikirit no kawas to Israel atamlaw to sakatsao ka sitlay zangra i kwakwahan urasa ka uya mihaklungay to pikirit no kawas atamlaw i ano masamaamaan ko urib i imutsaray alalan ko rakat ningla。上帝用云彩和火焰引导以色列人，使他们不会在旷野中迷失方向。因此，那顺服上帝指引的人，无论处在什么境况中，他必定走在正途上。米德伦吉达，我们同心祷告。Tabangau sarujulan aku ku falujua ami hakalong to bigrit isu。Tangasa itulas no orib. Zai kaca papiliasan isu kako nai misawi ai atlimak. Atau papilian isu kako to taneng. Ta orumakatai kako i matatulungai i nafalojuan isu alalan. 上主啊，我要一生忠心顺服你的带领，你就使我脱离各样的试探，并且赐给我智慧。让我走在合乎你心意的道路上。Pakai ni i dalam anai anganganu tapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanai mapalemet nu kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。